Company be Popoelo, Inge Samai movies Kuta. Aku jebe be okim way Inge afimushi filmnu nkwada batilo eya filmshi oche eya zakwei watan Inge bigotu ala filmshi koto mi jasan na le ben kon ben ya ton anabaji ama belezi auza ama dille gachimi maugo ko ila banza kanafi ode mi nbe yi nbe malami wunyin gwa wunu ama nbe malakala nse malami gbo bi dai muku ko ama ben ko mutafa kun men gbo bi dai na ba zun zan gbo mu ke abaku abe bale ruwa sale ke se ya o ti o wa ni ma se da ai ka wa ya Ọgbọ̀jà kí ajọ́kọ̀ ajásùn gàbọ̀ àwọn mímú yẹn ń kó ikọ̀ sábẹ́ ìfìlọ ṣẹ́fì ṣì fi ẹ́ máa ń wà tẹ̀ ń yẹ sàmà ń fún bisikúta. Producer. Wait, Anu. Awa. Awa na ho. To. Wallahi. Anu. Awa. Wallahi. Muku aga fe ke se le bi a se mo ko. Ai ta ko ini ni la. To. Wallahi mi ga mi ba dan. Dawai Ayam badu. kai ada bagi mo ga ma na sama ko na be halo Hai batu gua batu. Producer ma mesti mai. wala wada na atin sama da ta to la ma da ho le he ga ma to ongo o su mu yugui muna ti ti ha kwa ba do kan la mu yugu kan le jambu chengo la si mi jin ayi su kan cha be kan la si ba ni sisi we ma sisi mi gimi nyage sisi a wada na ma hajim Ma sim. Oza wona lafi me tukwo woni shiye Luwan Abdullahi Sisi Kuta nyaka yaka ye bede woni shiye Ma Hassan Adamu Natal Kuta imbe ga zenza shi zenza shiye sama mu biskuta ko kuma bi zenza sha number waya 080 97 98 26 ko kuma 090 32 71 53 82 ko kuma 080 93 32 8044 Ketia Jagazam, Pezaki Beza, Wolo. Director,